Munyemerere tugaruke ku magambo akomeye cyane. Aya ni amagambo adasanzwe yitwa Kenisi. Uyu nguyu Kenisi akaba ari perezida w'ikipe ya Gasogi United ndetse akaba na perezida cyangwa se akaba umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Radio and TV 1. Dore ko uyu nguyu Kenisi numwe mu banyamakuru bazwi ahanga ku butaka bw'u Rwanda, dore ko usibye no kuba ari n'umunyamakuru navuga ngo ni na vice perezida wa Rwanda Premier League. Kandi ikindi kintu wamenya kuri Kenisi nuko uyu nguyu Kenisi ni n'umuhanzi rwose udasanzwe ahanga ku butaka bw'u Rwanda, ndetse akaba n'umwe mu bakire bafite amafaranga menshi cyane, dore ko nk'iyi Gasogi United niwe uyitunze ndetse niwe watumye Gasogi United imenyekana nka Gasogi United. Uyu nguyu Kenisi rero yagize gucya mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru cyitwa Radio and TV 10. Mu kiganiro uyu Kenisi yagiranye n'iki gitangazamakuru muri gahunda yitwa Urukiko, uyu nguyu Kenisi yavuze amagambo akomeye cyane kuri ekipe ya Rayon Sport, avuga ko rwose ekipe ya Rayon Sport ngo igura abakinyi batari ku rwego rwayo. Yakomoje ku mazina amwe namwe agiye atandukanye, ndagira ngo rwose aya magambo akomeye Kenisi yatangaje kuri ekipe ya Rayon Sport nyave imuzi n'imuzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse ubone n'amakuru yizewe kandi uyabonere kugiye. Niba ukunda ibyo dukora akora like, rwose ntugera ahangaha ngo ugende udakoze like. Uyu nguyu Kenisi ni umwe mu bagabo bazwiho kuvuga ukuri. Uyu nguyu Kenisi ni umwe mu bagabo bavuga ibintu uko babyumva, uko waba uri uko ariko kose. Kenisi ni umwe mu bantu badatinya, ni umwe mu bantu bazwiho gutangaza bavugishije ukuri kudasanzwe. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Radio and TV 10, hari mu kiganiro Urukiko rw'imikino ahangaha kuri Radio DC, uyu nguyu Kenisi yabajijwe ku uburyo amakipe ari kwitwara ku isoko ry'igura n'igurisha. Yahereye ku ikipe ya APR Football Club, avuga ko APR Football Club yitwaye neza uburyo yaguze, haba kugura umukinnyi nka numero 10 ndetse no kugura umukaseri nka Sekiganda no kugura umwataka nka William Toki. Avuga ko rwose ikipe ya APR Football Club ko ari ekipe imwe avuga ko yaguze neza kandi ko bategereje umusaruro kizahagararira u Rwanda neza mu mikino nyafurika. Ndetse ahita akomoza no kuri ekipe ya Rayon Sport, avuga ko iyi kipe ya Rayon Sport ngo buryo irimo iragura ku isoko ry'igura n'igurisha, aho yavuze ko ari uburyo butangaje cyane. Uyu nguyu Kenisi yavuze ko uburyo ikipe ya Rayon Sport irimo iragura abakinyi, ngo ko irimo kugura abakinyi ngo bakagombye kuba bari ku rwego rwa Gasogi United. Uyu nguyu Kenisi yatanze urugero, aravuga ngo nka Rutanga Eric ndetse na Rushema Chris, abangaba rwose yavuze ati aba bakinyi ntago bari ku rwego rwo gukina muri ekipe ya Rayon Sport, ati cyane ko abangaba ukurikije ukuntu bameze nta n'ikintu bakagombye kuba bafasha ekipe nka Rayon Sport. Ndetse Kenisi yavuze ko hari bamwe bakwiriye no gukura muri aba bakinyi ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda isinyisha uko bukeye nuko bwije. Cyakoza avuga ko yaguze umwataka mwiza, ndavuga ekipe ya Rayon Sport, uyu Shadrack Bingbero. Kenisi yavuze ko ari umwataka mwiza kandi ushobora kuzagira icyo abafasha, ariko avuga ko abandi bakinyi batandukanye iyi kipe yagiye isinyisha rwose kabona ko batari ku rwego rwo kuba bakina muri ekipe ya Rayon Sport. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, ndagira nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usho kugenda ubona amakuru yizewe kandi wabonere ku gihe. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha rwose ntugende udakoze subscribe, kora like ndetse na share na comment kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane.